Mei ni kuwa kum sang ni som ni le pali hania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zabain chibai kan buk thau a cheu Israel chuan until tumlian ber Hamas hote nuai chimi vek chu US meu point ado dal na kara kaltang pui antum ngat lein a hriata Rafah kho pui chunga Hamas phir fiak polte nuai chimi turin operation chu chunjom zelania Mase asirukla Israel sipaite chet chuanai rod chu halani chialo ani tukin jing daruk velah khan the Times of Israel chuan Israelin Rafah khopuya Hamas sote noidar vektura operation plan hanai chu adulawani ti asoi chuakani antia India taima chuan nizan janreilam panga khan US President Joe Biden hian keile he administration in hangai dan chiang tak chu Bibi hena hian kanten toni hatia Bibi tia hansoi hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hansoi na ani Israel hian Gaza chimlampang rambung thena khopui lian tak Rafah khopui mipui tam tak chena mun hi lu chila beichun jom lo turin kan dua mase hei hi hakal tang pui luani chuan chuthil chu US hian athlop lo wangin Israel hian US lakatangin Beisai tur hanei don lawani hati Israel hena US bomb kan supply trinta chu Rafah khopui chung beina tan le mipui tam tak thina thlen tu tana man ani ai chuan supply ti top lai lok hi US chuan thra ti zo kani tin asoinon lea hetianga Rafah khopui lu chila Israel sipaite anwachet na tur hi US sin dodal hlema sela Israel chuan until tum lo chamai chuan ngai poi molo hathang ta jok nge kaltlang pui chu atum tangai niin a hriata Palestine media ten report an pek dan chuan IDF tank rol ta chu advance in Israel airstrike akalai mekin Rafah khopuya zaitown vela anlut meka Israel sipai ta chuan Hamas hoten anop chin masetun tuma beipui thakna anlak saktak Egypt border atanga Rafah city khodai fem thlengin Hamas win flag antar zongjong tachu lip thavekin Israel flag antar tazela hetianga Gaza chimlam panga Israel sipaite anchet mek lai hian IDF tachuan Hamas position central Gaza strip le ache vela van borok le leilam pangatrangin strike annayani ti anpongjar boka Israel le Hamas ho indona borok chu aso sangin Ral thuam lom tak tak po an mangna satalhe ani hetilai hian the Times of Israel chuan US chuan thutluk na siamin Israel nena bomba supply trinta chu ati topani ti puangma sela the Pentagon chief Lloyd Austin chuan Israel nena bom kan supply te ti top tur hian thutluk na top chu US hian hala siam lawa achan chu kaini hian chiang takin thil kan thriat chu civilian te ven himna pelawin Israel hian Rafah khopui hi indona muala hachan tir lawang ti hi kan thra chianga Rafah khopui che vela thil thendan jong jong chu uluk takin kan thli thlai ranga pok thai thil Israel nena kan thon tur phurtu pakhat chu ti khotlai ri ani mai chawa hei bakhi kan thian thra Israel tana kan thil ti ti khotlai dang kan nei lawani tin US Secretary of Defense Lloyd Austin hian asoi chuak ani US President an hian an thu soi chu hain kaldeu hlekna masani na diktaka chuan Israel hian mipuita torna rap thak tak thlentir lawa Rafah khopui chunga tanga mipui atam thayang per hroi chuak masapat tur hian US in haduni ti hi chiang taka hanril na ani perome hetilai hian nizan dariat vela khan IDF ten thuchua hansiam dan chuan Gaza city le hache vela Israel Defense Force tele Shinbet Security Agency te anthodunna kaltlanga airstrike anneina Hamas Naval Force Commander chu thani thu anpungjara karmasalampanga khan IDF troops ten Central Gaza Nazarim corridora operation annei meklain Hamas hoten anti boyani ti kan puang toa in kana chuak ani kha khathil thenga khan Hamas Naval Force Commander
Ahmed Talit chu ain rol nge yani ti fin fiania October nisari nulama indonatran ani nuwa khan nikum kum top lampanga Hamas souten Israelam hoya rocket tam tak anon ka fauna khan Roman nale planning kim siam tu mastermind poimo tak zingamiani antibok Israel media ta chuan ongoing Rafah operation tin antar ko maya Eastern Rafah lampanga Israel sipai operation chu apui chhomia mia ta viau maya IDF ten nizana thuchua hansiam dan chuan he operation kan nei na hian Hamas firfiak pol sipai timaila Hamas gunmen somthum vel zat mai tha anitoa atamjok ta chu nung tolin Rafah city laili lampanga in hum himna jongin antlan chia helai mun vela operation naya Israel sipai chevel ta hi 162nd battalion te hania Israel hian area sangranga target bi kan naya heng an target zinga zata chu ti chiat vek anitoni tin han pung jarbok Rafah khopui dai family a chevel district pumpui hi Israel sipai ten an tuam chuak ani da bartoa mun sangranga Hamas outran mun ta chu lu chilin indona chu chunjam zelania Israeli Air Force 10 target big na in drone antir chok boka drone ta hian an target chu la haulovin an nuai chamek zel bokani antia The Wall Street Journal in IDF commander an komna Hamas out hi ramsa nunrong takang mayania chinghyang maya kau hamin an chathina mase chung chinghe puka chuan kan lu chil toa firfiak taka sual rong han bol na chu kan ti top sakdonani hati heti meklai hian Lebanese official ta chuan Nizan Khan thuchua an siama Israel sipai ta chu Southern Lebanon lampanga border crossing andon chea airstrike nein bom tam tak andon thak toa Hezbollah member jingami tam tak tha anei toa liamtur tam tak anum to boka heibaka hian vanboru katranga Israelin aron baina hian infrastructure poimo tak tak tele ral thuam hengemazat chu antichia hengte hi hriat thaichina chuan US dollar tlukle dingon khat point panga huzat anitoni antibok Hezbollah ta hian border atanga an kalet fo wangin Israel hian airstrike hi tumtam tak anei pha building sangkhat jasari chungzat mai chu luale tak mielowin Israel sipai ta hian an noi sopveka Hezbollah ho tanmun khorna le infrastructure building singkhat sangli veljat ta chu nasatakati chiat ani bokani anti heti chung hian Hezbollah ho ten Israel ron ka chu ansim chuang lowa Nimin Khan Israeli fighter jet ta chuan strike nei turin Lebanon chimlampang border crossing an thlok chok le ta Hezbollah ho in khorna le an chet vel na mun som hilai mai chu targeta an naya van boru katranga hanvan wai shrep nuwa leilama chachi Israel in dona ral thuam om khau pui mai ta chu Southern Lebanon lampan hian an thok chok ngal boka ramia le hache vela nasatakin hanwa chajui boka Hezbollah hoten rocket le puak thai thil chu sang anda khomna ammunition depot chu nasatakin annoi chia marwa hin le kafar kila chevela Hezbollah sipai te in khorna le antan mun ta chu nuai darin Hezbollah ho te hi anum darvek bok ani hetianga indona lian tham taka kalpui ani chomek lai hian Israel chuan Gaza mi puita tran puina tur humanitarian corridor chu zau takin ahong zui ngala bungrapur tulong cargo ship lian tak moya eilein turchi thil chi sang ta chu Cyprus longchol hmuna anlot khatveka US in Gaza mi puite tran puina tura tuipuya tanga khomwala kaina longchol na hmun an siam chop US pier tia an soya haron phulluta hei hi Rafah chevela Israel sipai ten beipuyan thak tran tiratanga tran puina lian tham alu masak ber ani don ani hei baka hian heilein tur lampang baka damdoi lamchi tam tak phurtu chu larnaka ading meka hei hi US bungrapurtu lian tak mai hania heng tran puina te hian Gaza athen thoi theina turin Romanna siamek ani tin Latin Betis Cyprus government spokesperson chuan hapuang jarbok the Pentagon chuan US sipai ten longchol hunan siam that US pier tia an soi hi Nimin Khan weather condition te atha chuwang chuan man chun jom thei ani to donani ti an puang jarani antibok
mi puite tran puina tur kong Israelin ahon nuwa Palestine mi puite tran puina tur chu aron lut tran don meka heti lai hian the Times of Israel chuan nizan daruk velah khan rocket pariat vel zat mai chu Rafah khopui chunga tangin Southern Israel lampanga anon kap chuaka Israel van boruak lam ven himna thok tu te inral ring taka hanlo omlai ania Gaza bordara slomit hmunhma rocketin aron pan mekaniti mi puita kriat tirna tur siren chu tirik roi ania nimin lampanga tanga Israel sarkarin Palestine mi puite tran puina pekluna turatana Karem Shalom border crossing ahon thara Israel sipai duty te andon tarkat berani ti Hamas ho te chuan han puang zarbok Hamas leader te chuan mi puiten ai lein turan nei lawa damdoi manga enkol na trapo andong thei to lo ni tin khovel ma an vui thina ma se Israelin tran puina apek luna tur Karem Shalom crossinga sipai duty te andon katak chima wang hian Hamas ho te hian an mi puite tran puina pek po hi andu tak tak lo niin ashriatani tin Associated Press chuan an report ani Maserafa khopui chunga tanga Southern Israel lam hoya Hamas hoten rocket pariat lai mai anon kawang hian nunna chanle liam tuarte thilti chiat engma anei lawani tin IDF ta chuan an puang jar zui bok Israel sipai ta hian Hamas ho lakatrang chawin bei antok lawa Hezbollah firfiak pol ta chu Lebanon border lampanga tangin andron chenasot veu maya Israel mar lampanga Israeli military post chu tarketa ron nein missile le mortar mangin andron kap chiam maya Lebanese media ta chuan ral thuam andron man te hi anti-tank guided missile te mortar te ani hloma nizan thimlim vela khan malkia area vela tangin Hezbollah firfiak pol te hi andron cheni anti Hezbollah ho ta chuan Israel military ten helai area le Lebanon border dungzuya Israel sipai ten antran mun rang te andron bay chanlet nani ti anpuang zarbok ramri maya in bay ani wangin Hezbollah ho ronchet na hi Israel marlampang rambung thena chengta tan chuan lom tak ani thaya The Times of Israel chuan Lebanon border atanga hetianga Israel bainang chi hi lom takania nunna chanle liam torpo tamtak om thei ania Mashe IDF ta chuan thil thlen dan kim chang tak information hi anlatlang zarri lawani anti war analyst tan hansai dan chuan Israel hian 3 front war maini to lovin 4 front war vel an machonang tluk ania masen machon te hi helpol le militant thrang te anni hloma hei wang hian Israel tan chuan har satna lutuk chu aum te chem lawa Mashe heng an bei helpol te hian mi puite in thenna tan anman fo wangin Israel tan chet ati harsa hlea tundin muna chuan Israel ron kapa Israel poi ron khoitum rang tu te hi Iran in a thop helpol chi rang te anni veka Irakami te Syria le Yemen mi te Lebanon bordara Hezbollah hotele tuna Israel ne na indomek Palestine Hamas firfiak pol te hi anni tin ansoibok war expert ten hansai zui dan chuan hetianga mun rang beina aum rang thayawang hian Israel tan hian ngai ngam taka muthilna hun anilawa engtiklai poin anwan boruak veng him tur hian inral ring takin anom ranga trula hei hian Israel sipai te ati hain harsana tam tak asiam sakani antibok Karem Shalom crossing Hamas firfiak polten rocket manga Rafah khopuya tranga handon ka nuwa khan IDF ten thuchua ansiam dan chuan Palestinian aid worker Karem Shalom crossing bulloka na thoklai mek tachu anom na bula silai puakri kanhreta rang takin silai puana mun hi Israeli force tachuan anpan ngala medic tenen helai area hian ven him na anthok zui ngala mase hun anvathen hian silai puak hi are man towa silai metpuak du te hi tu tengen ni ti hriat man ani talawa silai hi in dot zata apwa deu zata wangin in ven himna tur ral thuam po kenglo Palestinian aid worker zinga mi hengemazat ta chuan liaman tura IDF te kai hruina hnuaya he thil thleng chungchang hi chui chian zui ngal ania preliminary report anti investigation report leilo ka chuan
Hamas fir fiak polte helai hmuna hian andron luta Palestinian mi pui tran pui tu egwa karte hi andron kap vak mai ni hriat ania Israelin mi puite hmunhma da chung Palestine mi puite enkol na thatak apeka Rafah khopui hanwai hi Hamas hota chuan andu lo wangin anmani mi pui ngai te po khoi hre na an nei talo ni in hriat ani tin The Times of Israel chuan an report ani heti lai hian The Jerusalem Post chuan Rafah operation chu in biagram na thoktu ten in biak na anei mek lain kalpui chunjam zelania mase hei hi limited Rafah operation ania Israeli Defense Ministry chuan nirailote local le tura hian thutluk na lian thamjok chu kan siam dona tuna chuan limited Rafah operation hi kalpui chunjam ri turati ania nimin ni lai ni chonhulam panga khan Israel sipai ground force leilama chachi ta chu Rafah khopui chevel lu chil tur hian tam tham tak mai thon chua hania masa Israel sarkar chuan hebei pui thak na hi kalplang pui ri lawin Hamas ho tane na in biak na hi lo ngak ri khat turin annor kirlea masa in biak na hanai chung hian Hamas ho te hian Rafah city a hian ral thuam tam tak an la lu tanga Gaza hun sang po an la lut donani ti IDF ta chuan hriat na hanai ta ka wangin Philadelphia corridor anti chu Israeli Defense Force ta chuan an kharta Philadelphia corridor anti hi Rafah khochak lampang Eastern Rafah tanga lavak lawom ania helai mun hi Hamas ho te hian dan lawa sum don na ral thuam leilu na le chok lu na tan ber an mang thrina ral thuam tolrutu te hna tangin Hamas sawin Gaza ral thuam an chok lu na lian ber ta jinga mi ni tin an pongjar bok ti chuan The Jerusalem Post hian an report zeldan chuan Rafah operation hi ti thuan opemo har satna lian jok lo thlen thai tur khopa Hamas ho te in toy tharna tur le ral thuam dang khovel ramsang tranga anlak lu theina kongjong jong chu andang ping taveka Rafah khopuya tranga Hamas sawin Israel handon ka po hian rocket tam tak andon mangai tolova anral thuam check khol sa te ranchan takin an mangani ti ahriata heiwang hian ral thuam antlak cham mai lo na turin an thurol pui Hezbollah firfiak pol ta chuan Iran nena tangin ral thuam tam tak andon bela heng mang hian Israel chu nasatakin andon bei ve thungani anti The Jerusalem Post hian an report zeldan chuan thoton ni tanga tun thleng hian Palestinian mi puite in thiar chuak tura anti na Rafah khopuile a chevela tang hian Palestinian mi pui nuai khatvel chat chu thiar chua ani toa asirukla Israel sipai ten Rafah khopui anlu chil thai hun chu atheng trap toni antibok Hamas hota chuan indona tran ani ma khan Palestine mi pui te tan le Hamas tana bai tu sipai singthum sanga vel kan neya tuna hian Rafah khopui chunga Hamas battalion palia hian kan melma te bai tu tur sipai sangli tranga sangriat vel kan neya ni tin han puang zara hei hi thil dik tak ni se chuan Israel sipai te hian Hamas ho ne na hanin do chung hian Hamas sipai atam jok fe chu an that to ti na ani dona ma se mun sang tangin Rafah khopui hi Hamas fighter ho te hian an pan khoma tom himna beratan an mangme ka chuwang chuan Hamas ho thupuan ang zat chau hi chu Hamas fighter te hi Rafah khopuya hian an harinom chialawa IDF intelligence le Sinbad Israel Security Agency te chuan Hamas hoin an puanzar ayatam dai hi Rafah khopui chunga hian Hamas fighter ho hi an omani anti Israeli troops 401 brigade te chuan Rafah city le hache vela hian Hamas firfiak pol somthum chongvel zat chu an that to boka nimin nilai nilam panga khan Givati brigade ten operation an nei na firfiak pol ho te hengemazat chu an thata an silai te an man sakba ka RPG hengemazat chu an man sakbok ani The Jerusalem Post chuan IDF te hi asiruk lain lachachelo ma sela an chet na mun an target bi ka tero hi chuan thlipui na takin anoi hrep pangmain Hamas ho chetvel na mun le an station te chu atlusop faida vek zelani antia heti meklai hian IDF te chuan thuchon siam danin West Bank lampanga Ephraim Regional Brigade te chuan
harsat na hantok meka achan chu thamasa vela tangkhan Palestinian Hamas le Islamic Jihad tenilo terrorist organization thar chu West Bank ka hian dinania heng ho te hian West Bank mun sang tranga tharum tho na hanchok chuaka kalkiliam huna harsat na le boina lian takmai hansiam mekani tin Ephraim Region Brigade Commander Colonel Nathaniel Samka chuan IDF headquarter lama report apea heng terrorist organization indin thar te hi West Bank ka Ephraim ho ramlo chin an region chunga anin dinawangin boina tam tak anchok chuakani antibok Ephraim Region Brigade Commander hian West Bank khopuya kanti tur ta chu len chua tumin kan thei top kan chua meka Hamas member Mizo Channel zat chu kan man to boka Hamas ho te hi khokhir fel thokhata kanin ngai nuwa Ephraim namte kan chen na region chunga hian Palestine ho tana siam refugee camp po aomlova masefir fiak pol ta chu engtiklai poin hanom tareng maya fir fiak pol indin thar te hi khoi hmuna tenge anin khura an station omna area ta chu rang taka mu chua kantum dona tuna hian sinbet unit security service tele border police tene na thok khowa beipui thak na hi kan kalpuya trula kan chet dan tur action plan jongjong po rom han pe fel hani to boka Ephraim region chunga hian Hamas ho te hi nasatakinan punga terrorist organization thar te hian hantan pui ngai ni in kan threpoka West Bank ka hian engthil nge tin tum ti chu hrelo maila an chet vel dan le anin thir kol vel dan jongjong te hi atha thayang bera chuya rang taka kan nor zui angayani hati heti lai hian former US president kumin presidential electiona Granol Party tanga presidential candidate nimek Donald Trump chuan Middle East boina hian American ralthum tele Israel han support na ta chu President Joe Biden hian khua khirin Israelin Rafah khopui chunga Hamas so site te nuai darh tura beipui thakna tur plan asiam chu tithron op turin harsat na asiam sakmeka hein nek boiton na hian Biden hian Israelin Hamas lam site chu aon ta jok ma se Israel hian an thil tum hi an len chok tho dona US thop na tellowa Israel chau amal tanani chuan indo pui pathum na kau chuak tur hian Middle East boina hi alian tok viau toa Hamas ho dodal zonga kepen thin na chu heram ro pui tak hroi tuluber President Joe Biden hian khovel ramte naw jok ten an vauna le an rum thaina chu lawin heng terrorist lama hian aril ru haon ta jokani hatia tichoni US rural na pomlowa University campus sa tharum thoa boina chok chok tu te po tranpuina petu donors le funding petu ta jinga US hi atel ve bokani hatia bummang Biden hian president ni na hachal chungjong chuan Israel hian Hamas ne na hindona tak tak chu engtika ma akalpui tak tak theidon lova tun hun poimo taka hian Israel hi athau thani chuan Middle East atang hian hindo pui pathum na achuak ngai dona US dan lawalo lut Mexican border atangin mitam tak anoma chungmi te chomle hrai na chu Biden hian athok boka tichonin thanna po hian free and fair election chu aum tak tak theidon lova ama vote tu tur Mexican border atangin dan lawin ramdang atangin mitam tak acholuta tichon America ramrau pui tak hi kan thil du lo nom nok pai khom na hmuna asiam ta chu tiang bok chuan Israel po hi siam atum me kani hi ati